Kuligaon Jutanggang through KCS Unira Hin Penta Zonal Karbi Youth Festival along Kachapate Dunjia Phan Kachesi. Tekelangjun KCS Pen Miss Tekelangjun Fashion Show ki Bijia Phan Kachesi. Kardom ada birta longpen nili birta thanbang sami Monica Milikpi no birtang tonpen arjoitha. Kuligaon Jutanggang through KCS Unira Hin Penta India Inquirer Troxy Karbi Risunimso Ronga Jaya Long Kachapate Dunjia Phan Ason Kilun Kekan Penchenglok Kachapate Asonan Kachapate Dunjia Phan Kachisig Ponboma birta nangli. Kuligaon Jutanggang through KCS Unira Hin Penta Nonang Kiliji Zonal Karbi Youth Festival along Kachapate Dunjia Phan Kacharli Boma Hudabarim Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Babu Inti Hinpen Kapachinia Tenke Kedam Tangan Ningkanta Kuligaon Jutanggang through KCS Unira Hinpen Besti Manongi Chapalong Dunlo Laben Nona Pongta Son Chris Kapanongi Kewanjia Phan Ridnong Chingdi Nimso Kiru Chong Chinang Pen Chenglok Akapreka Son Charlie Bomlu Busi Napachini Dun Jutanggang through KCS Unira Hinpen Stame Kachapati Rihan Isik Puno Lapen Rehaso Tame Momo, Charlie Momo, masih itu langsung Zonal Festival kita berang sengkan stamen dak tanggal sur biasa sini tu besting long lo asal besting pernah masih kita teman driver lo sini dame anak perang kita berang festival bagian lulusan komisi Indonesia presiden lo jadi kan mampu sekarang itu menggunakan PT non Charlie Momo ada warga di dong city non lah so cepat ini lepas item itu instruction dan pondok lah something ada cari pondok non lah so cepat pon dia long nang hitung ko ana ning hedo je non lah cari ko benta meje ini tum hoi kan tame la an la price long unji kuna ani ngi chite ko ini Pakistan ini mau buat ini tuh tak 19 ta bana present वाले नाइट को itu kadu name Thomalang dah kecali pun itu pun, selama panggung pun, apa orang pun, ada kebanyakan non mihai, divorce itu, tarik divorce cek mana, non, right? Nikah bag, apa man dalam kecali itu mana, sudah ini, tapi dah hisap lah. non tangkawan tu singgung non Out of non, dah kecali, 20 dulu. National Power System Company atum license sabi pin Bogajan subdivision khatkhati along Meri Hing Hormu Orondre pen Pangsomaret pusi adimalong Horidam si Karbi Anglong People Right Protection asongja atum ari ke jong padu National Power System Puisia Company atum Bogajan subdivision khatkhati along license avi pin pending kan inquiry po suselo Meri Hing Hormu kibi Ladakh pensi Puthot Nagaland Manipur lapen Karbi Anglong alo Hing Hormu kapale lapen Ladakh mati khat-khatia long Meri Hing Hormu kibia purua sonsi kapin chong pusi purua hem puri sidur pen Karbi Anglong People Right Protection Committee asongja angno ningje रहता है मालिक के पास में रहता है एक्चुअली हम लोग का साथ मालिक का भी इतना कांटेक्ट नहीं होता है हम लोग कांटेक्ट करने से वो दीमापुर ऑफिस में करते हैं तो बिहार में हम खाली ये माल रिसीव करता है तो ट्रांसपोर्ट से माल आता है रिसीव करता है इशू भी करता है डिपार्टमेंट में आप लोग के पास लाइसेंस है कि नहीं अभी लाइसेंस इसी वक्त मेरे पास में कुछ शायद जेरोक्स कॉपी या मालिक की बचत हुआ है कि नहीं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले एक बार आया था जिसको से आदमी लोग आया था तो उस टाइम में सुना था जो बनाने के लिए ये दिया है इसे सुना है अभी बनाया ना नहीं बनाया ये हम लोग को मालूम नहीं मालिक को मतलब कि नहीं पूछा कि है कि नहीं इसके बारे में बाद में मालिक के साथ बात नहीं हुआ हम लोग का license sabi pin pen biha ke claim a company apan prapjin pen ordnangji pusi Karbi Anglong People Right Protection Committee pen Karbi Anglong Autonomous Council apan ke hang pado to appeal from the Karbi Anglong Autonomous Council Authority that the Karbi Anglong Autonomous Council Authority should not only busy in executing the government department but also should check out
all these illegal activities that are happening in and around Karbi Anglong. So since we are a social organization, KAPRPC will stand to wipe out all such kind of illegal activities that are happening in and around Karbi Anglong. So if it is necessary for us, then we will lodge an FIR in the police station also regarding this matter, and we want to warn the concerned owner of this warehouse that to stop such illegal activities as soon as possible. Tekelangjun KCS pen inquiry troxy ang deng zonal Karbi Youth Festival long pacheton dunsi Miss Tekelangjun Fashion Show kachipate padoji pusi kadni salong birtang pali. Inquiry troxy ang deng zonal Karbi Youth Festival long pacheton dunsi Sildharampur Nurakla pen dokmuka krasingja klamalong Miss Tekelangjun Fashion Show kachipate biji pusi birta pachetang pontanglo. Kachipate ke hayabang pia phan sika suri nerket first runner up upon Suri Po, second runner up upon Suri Ketom, Miss Photogenic upon Suri Isi, Best Ram Walk upon Suri Isi, Best Costume upon Suri Isi, Miss Popularity on Social Media upon Suri Isi, Glowing Skin upon Suri Isi, Miss Fashion Icon upon Suri Isi, Miss Beautiful Hair upon Suri Isi, Lapen, Miss Smile upon Suri Isi, Anong APG. Lahai kachipate upon Pre Po aprang kachipate dunjia samiatum, amen chitha printinang popusi, Nurakla pen pachetang. Non malum sopor pan birtang mong ta poiksna. Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon. Lasi lasonawar sai kemi halong ning hangatum ali chuan dunik tha. Warsai kemi laki chiklo jontro pan kapamala seke piponji. Lasi apor panhok he pinpen Claret Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi lan sa kachini le thojia phan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। Simonjir Children Park, picnic spot, a place to visit for sure.
The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi, Rongbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dinamo Piputhar Birta Long Montwiglo. Dogmoka Rasinja Klamalong Pininkan Mate Surihini Akresir Kepaninkan, Tekelang Jun, Zona Tumpen, Karbiri Sunimso, Ronga Jacob Manjia Dimalong, Aliralon, Kelang Keteklong Pen, Megbon Lokamukha, Asona Mung Non Kisikedampon Bomba Birta, Chiti ni Pain Kora Hiniani, Peranke, James Milikpen, Birta Bale. Tekelang Jun Kesia Zona Tumpen Inkoya Troxiang Deng, Karbiri Sunimso, Ronga Jake, Kapamanjia Dim, Kapang Thirjia Pan, Mangponsi, Dogmoka. Aro KE lapen Thongnokbe College Duan Charlie atum lapen Thanbang atumpen kapang therasai dengpon kelang mek bonlok asona mumang anikan bang pamira kaputhak dokmoka PWD SDO Bodon Tiso Bensi Boripon lapen thu alang lilong kikim kerang duna bang pu Joysing Tiso atumpensi pining aningan Z kevayak dokmoka Rasinja Klamlong ke isi lang mejot long le chite sikkim rang pon bomlo Ada Birta Bangkela Ponsi Kanton Peglo, Domethak me, Kurang Thu.